Bafowethu sanibonani nginibingelele ngixolise inxa ye network eqaleni just ukunikeza nje update encane ukuthi what is happening la ngaphakathi ngoba sisaqhubeka nomkhankaso ukuthi eseseke ungizwe umfoko omchunu ungizwe ke ekuthina akayena nje umuntu wayisakaza nje la isakaza khona akayena nje umuntu wama voice note uhlanya kuphela ufana nomndeni because sisebenzisana nayo into eziningi unomndeni naye unezingane uyefana nathi so ungomunye wethu and izinto eziningi abanjelo zona bevele ekhuluma vele iqiniso into enakhuzana elwela umuntu omnyama ungelinye lamaqhawe sithe angeke silahla ngaphandle ukuthi mhlawumbe ke ngoba nakhaziwa cha umuntu vele siphila naye mina ke ngiphila naye nje kakhulu so nginomfowabo ke njengamanje ungizwelana uzoyichaza nje bese ngichazela ukuthi ikuphi okukhona phakathi kungachazwa mina ukuthi ukuphi okwenzakala ngaphakathi and mangana nama possibilities ukuthi sibe nalo ichunu mawukuthi baya ake nginikele kuyena YouTube uzonibingelela bese ngichazela bese siyaphuthuka futhi soqhubeka enombhekisho phela thina siyabhekisha siphakamisa uma umuntu omnyama kwethi esenkingeni ikhondlela ukuthi simeseke kufanele ukuthi simeseke ngoba kufanele umuntu ebesotakweni bekumnandi sibuka ama status nama video and what not simposta lapha simeseka ethi azikhale namanje kufanele ukuthi simeseke noma sekunzima ke sibe naye engaziswa ngathi ulahliwe indlela kube emnyama amen. Njengoba sekhulumile nje mfowethu mina ngusibangana mfoko kamchunu abanye bangazothi umsakaza xofa iphunu phansi ematuba indabuko yethu ke isenkandla emabhoqweni namfowethu Ngizwe ngokuthi ke naye wasehamba komfowethu wathatha kwayo nzimizi yakhe abafazi bakhe bathatha eThekwini nango kwamatoho mina ngiselele ematuba phela imimuzi waphuma ematuba cha bafowethu Ungizwe bafowethu akuyena umuntu wabantu la akuyena umuntu onokuzonda abantu umuntu wabantu futhi okwesibili lo muntu isikhulumi nje sokuthi wazalwa nayo lento njobe ekhuluma usekhulume okunye ngazi ukuthi kanti kuyashayisa kodwa ekhuluma njoba umuntu wamahlaya umuntu okhule nomkhulu kakhulu futhi kodwa ke cha bafowethu ngokwami ukwazi njengamanje basivilela ngaphandle kwesimemeza sivilela kuqhuni simemeza sokho sahlala la eGoli kade safika ngolwesibili lapha eGoli kube up until namanje sikhona kodwa into engayisho umhlahlandlela ukhona ngoba njengamanje sekukaphambana ikhwani umshushisi nematshi kabi kwazi kwacela ibreak so amathuba othi sibuye naye asekhona nakona namhlanje so siyojabula kakhulu ngoba leli qhawe nanqa namuntu ushungenza umcimbi ushungenza into yokuqhamuka kwefeli weseke iqhawe elinganankinga leli Ungizwe futhi akazaboshwa akaze exaba namuntu akazadubula umuntu akashaya umuntu kodwa iqhawe lesithanda siyalazi thina abafowethu abanye lento abaswebe bengayibuzi beqhawuze ngendlela zabo la inkundla zokuxhumana kanti kufanele beyibuze lapha kithi ukuthi umuntu onjani lo muntu ungamthuka umuntu wona umthuka kade umuntu afutha umazi umbukele kudini siyabonga abafowethu kodwa ke ake sithi ukulinda nje kancane nje manje amamintshana khona hayi kubi uyabuya namhlanje bafowethu bathi bese kufanele ukuthi kuphume isinqumo njengamanje ngoba waxabana ejudge nomshushisi indlela thizeni engathi isinqumo bafuna ukusikhipha omunye ufuna ukucindezela India lelo kuyilona lona ngempela elicindezela Ungizwe selivelela xabana nalomunye ngoba phela manje inqumo ayihambisani omunye ekufanele aphume uba ayikho into abanjelo yona nobufakazi obuveza uyaveza ukuthi Ungizwe umchunu ngesikhathi kuqala lomtapo Ungizwe ayengakayithuli lenkulumo le sisebhizi mama ngesikhathi ekhuluma lomtapo ekhuluma lenkulumo yakhe Ungizwe umchunu akayenzela ngaphakathi kwabantu wayenza eneyintatheli ndovumela ukuthi vele ebeneyintatheli ngoba bona abantu abazobadlulisa indaba akayenzanga nesixuku sabantu ngesikhathi ekhuluma wazi wathi Ungizwe kwenzakalani niyabona into eyenzakalayo ema-hostel kwenzakalani okutshengisa ukuthi akuyena abantu basevele beyiqalile vele lento lokhu solokhu kuyameseka bafowethu silinde nje isinqumo kuphela manje besho bayamdedela bamdedela ngebhayili yamalini ngaphandle kwalokho ke akukho kunye sekulinde loba ayikho vele into abambambele yona sebembeka amacala bathi flight risk and what not lokho nje sokungumcindezele sokunepolitiki phakathi kodwa ngethemba elikhulu ukuthi namhlanje sizobuya naye nginethemba elikhulu sobuya naye ngoba into isinje manje decision ukuthi lo mshushisi ke uthini ke njengamanje ngoba yena semele ekhuluma okuyena ekhipha isinqumo sazon addressa futhi bafowethu sizobuya sizonazisa khona lapha addressa ngesaphi siyojabula sicela ukuthi siqhube nje sibambane sibeke ipolitiki sibe kancane eceleni ipolitiki kamaskanda akuhlekisa lo muntu unezingane
ezincane nazo ikhona la. Yebo. Unamakhosikazi lo muntu nawe akhona unomndeni lo muntu lo. Nathi sishiye zonke izinto esifanele mbe siyazenza sizoma sengomuntu siphila naye. Njengabantu abaneqiniso akhona kamanye amaciko ngibonile usigabiso namhlanje igcoka amanca uthi likhona nalo ngoba sinalo kusukela izolo nabanye ke baseza kabanye nxa bebambekile omzimba okhala imali yeah bakhona omzimba okhala imali udokotela ukhona no Dr Khehlelezi baningana bafuthi sikhona sizomeseka siyabonga nani ukuthi lokhu nihle nje lapho nilindele siqhubeke futhi sinazi isima ukuthi sekulungile emkhankasweni wethu amen ngiyabonga kakhulu madoda sizama ukuthi sibuye naye siyabonga abafowethu amen.